Aria tukuhariirie inoro tha ithatu. President kuga thirikari ndigwitikiria mirurungano ingi akira Raila ndekugayana thirikari. Atongoria Azimio kuga mirurungano ya gutetia thirikari iritabanagio thiku ithatu o kiumia. Andu atatu kuragwo matharikira-ini ma itoi miena itiganite kaunti-ini ya Mandera. Atongoria gukumithia borithi ni guikiria arutwo ndogo ya guita maithori hindi ya mirurungano. Gatho cia mwanya mwiroreri ni kunyitania na ithe hwaini wa umuthi tuyutariria maria matinda makihanika miena itiganite ya bururi tugakunyita ugeni mohoro-ini maitu ma inoro hwaini ni njitagwo Kate Muthoni. Muthenya uria uringi watumurite ndugamano gatagati ga thirikari no umuthi ni kuhetukira miario iguru ria mirurungano maya nimo tugukorwo tugigutariria mumemerekia witu na njira ciikwetagwo Wangari wa Macharia ni nanie njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Na riu tukiambiriria mohoro maitu hakuhi arutwo 500 matire maracokereria mathomo thukuru-ini wa muthingi wa New Kihumbu-ini thutha wa ndogo ya guita maithori gwikio thukuru-ini ucio na gutiga arutwo magurarite hindi ya mirurungano ya ngwataniro ya Azimio. Minister wa githomo thutha wa gucera thukuru-ini uyu ni oritie gukorwo na umenyereri riria honge cia ugitiri irathararia mirurungano. Karo Kinyugo wa Mwaura ni oratwambiriria mohoro maitu na ripoti ino. Thiko igire thutha wa arutwo kugurara cukuru-ini wa New Kihumbu-ini kurumirira ndogo ya guita maithori kumahofaniria hindi ya mirurungano ya ngwataniro ya Azimio. Minister wa githomo Ezekiel Machogu ni acerete cukuru-ini ino na gukumithia giko giki. Sorry for what happened and we want to condemn ile maandamano ambayo inaendelea because we don't want what happened the other day to happen to any other school or to our children here. Shukuru uyu uri na arutwo 2,333 na nginyagia riu hakuhi arutwo 500 matire maracokeriria mathomo ni undu wa hahu iria yamanyitira muthenya ucio. Ona gukire oguo Machogu nionete muhatikano wa arutwo cukuru-ini ino na keranira waki wa irathi njeru mwaka uyu. A classroom accommodates over 85 students, which is way above the average, because in a classroom we are supposed to have a number of 50. So we have almost 35 more in a classroom in this particular school, and that's why this particular financial year we are going to make sure that we build an additional of 6 more classrooms from the national government. Ihinda-ini riu ruhonge rwa urumwe wa mabururi ruria rurumbuithanagia na maundu ma ciana UNICEF rugite ni uhoro wa kumakania kuona riboti cia ciana cirugwati-ini toyo igithie na mbere kuoneka makioria kugia na umenyereri wa iguru. Ndumiriri iria onayo gikundi gia atongoria kuma ngwataniro ya Azimio marateterithia. Inaweza kuniuma sana, iliniuma sana kuona watoto wanalia hapa, watoto wengine wamefaint, mtu hata hajui ni nini inaendelea Kenya hii. Yeye hana shida na hii serikali, lakini serikali ina shida na yeye. Hiyo sio haki na tunataka kulaani kitendo hicho. We don't want to scare our children. Hatutaki kuharibia watu maisha yao. Na sisi kwa niaba ya timu ya Azimio nzima na Wakenya wenye wako na nia nzuri kwa Wakenya wenzao, tunasema tuna condemn na tunataka kusema watoto wetu wale mliathirika, sisi tunaombea afueni haraka na musiokope mkuje mrudi shuleni. Na ruo ruhonge rwa urumwe wa mabururi ruria rurumbuithanagia na ihoto cia umundu ni ruritie kugia na cikaro cia kwaririria thayo niguo kugia na kihonia kia njukaniriro iria ciri bururi-ini. Ngiribotera Inoro TV getwo Karo Kinyugo Mwaura. Thegio Karo ni ribotio na tukihiuka kuria kaunti-ini ya Murang'a. Mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro ni amenereirie mirurungano iria iratongorio ni ngwataniro ya Azimio iria iraniire ati kiumia giukite igatongoria mirurungano yo thiku ithatu kimurutio.
Akiaria ari Waithaka Ndindi augite thirikari iri shemba na ati gutire mirurungano ingi igutafanio kuria miario yake inyititwo baru ni mubunge wa Mathioya Edwin Mugo na Senator Joe Nyoto. Nyoro augite mirurungano iri iratafanio ni mwaho wa Azimio ni ya guthukangia indo cia muingi na ndigwitikirio. Wa mbere ni turamba gukumithia mirurungano iyo tweretwo ni mirurungano no ni ngui na ngui icio irarehwo ni mundu umwe waregire kuiganira gucindagwo kura ciatarwo hingo ciothe igwaga ni ciaiywo. Augite gaka ni gacira mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga arenda kuhuthira athararie thayo wa muingi niguo agairwo thirikari. O marenda kuhuthira gacira gaka ati ka maandamano ati matutice ati tumete maigire thirikari. Ngwenda kumera muthenya marigisi mariganirwo ni kindu gitagwo mugate nuthu. Mariganirwo ni kuingira thirikari na njira ya dirisha. Gutire thirikari maraingira guka marehe ngoita iria marehire thirikari ino irahitukire na meke atia maruga iguru maandamanire mite iguru maandamanire bara maandamanire kwao micii hakuna nusu mukate. Oho Ndindi ni amenereirie atongoria Mount Kenya aria marahuthira andu ethi gutabania mirurungano akiuga gutire mirurungano egutabanio gitaru-ini gia gatagati wa bururi. Ngwenda kuruta ndumiriri ino ndi guku kiharu guku Mount Kenya region na manjigue wega biu gutire maandamano mangi turetikiria guku Mount Kenya region gutire maandamano mangi tugwitikira mekwo ithuĩ ni tukumira na ni tukugitira indo citu koguo macio marekire maiganire na gutire biacara ya mundu ungi maguthukia thina wa bururi wa Kenya. Ni ndeto enyititwo baru ni mubunge wa Mathioya Edwin Mugo na Senator wa Murang'a Joe Nyoto aria moritie mwaho wa Azimio kuhuthira njira ciagiriire ta kwaraniria. Hao waliamua kwamba wataacha mazungumzo hayo warudi kwa barabara. Na jambo la kuhuzunisha zaidi ni kwamba wanapofanya hivyo watu wetu wasio na hatia wanaendelea kupoteza maisha yao. Nyinyi mnataka maandamano? Mnataka maandamano? Si ndio? Sasa anaenda huko Nairobi kusubua watu wetu. Wale watu wanasumbuka sana hata Nairobi. Si mnajua biashara ni ya kina nani? Ni ya kina nani? Si ni Wakikuyu? Atajua sisi ni wajukuu ya Maumau. Na tutiko kugura ya. Hiyo hatununui. Kana ni mwana togore? Hiyo hatutaitikia. Mwaho wa Azimio wiranĩire guthie na mbere na mirurungano thikũ ithatu harĩ kiumia kwambĩrĩria kiumia twerekeire. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Thank you Victor Kinuthia uri mwena ucio wa Murang'a na turi o icio cia mirurungano. President William Ruto ehitite gutigirira ati President William Ruto ehitite kuhuthira hinya wothe wa thirikari gutigirira ati gutire mirurungano ya tafanio ni mwena wa ni atongoria a mung'ethaniro kiumia giukite. President munini wake Rigathi Gachagua hamwe na minister wa ugitiri maugite matiguthie na mbere kwirorera uitagi wa thakame na uthukangia wa indo oriri thirikari irerutaniria gukiria utonga wa bururi. Riboti ino ni tukoro tukia miamukira mohoro-ini maitu ma Inooro thaa ithatu no irathi na mbere kuhariririo na tugithie na mbere reke tukoro tukiamukira riboti iyo ya ruhonge rwa NCIC. Atongoria a ngwatanĩro na ndini ngũrani ni moretie President William Ruto na mutongoria wa mung'ethanĩro Raila Odinga marie igũrũ rĩa moritũ maria magũmĩire bũrũri nĩguo kũhorohia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere na gũthũkangia indo bũrũri-inĩ. Hĩndĩ o ĩyo komishoni ya uiguano wa bururi nemeneireirie ciiko cia uragani na uthukangia wa indo hindi ya mirurungano ya muingi kumana na hathara iria itigitwo. Makiaria mari nyumba-ini ya micemanio ya ufungamano, atongoria a ndini ni mamenereirie giko kia maafitha a borithi kuhuthira hinya mukiru kung'ethanira na arurungani, makiuga kuma riria mirurungano ino yambiriirie andu 20 ni makuite. Toni tuona andu ni makinyete kibao aria makuite, tutikwenda arekererie uitiki wa thakame kana guthukangio kwa indo cia andu a Kenya. Na kwa wabici-ini ya komishoni ya uiguano wa bururi, komishona wa Mbui wa Nyitu ni amenereirie ciiko cia arurungani guthukangia indo cia muingi na gutwara a Kenya hathara, akiuga ati gutire hindi mangihota guthima na icoka na thirikari. We are quite disheartened to see young people
provoking the law enforcers, as well as destroying property worth billions. Twarega adwa siasa gutongoria bururi njira ina nduma na njira ina uiti wa thakame na njira ina ngarari. Mwikariri gite wa ngwataniro ya thikafu akanitha wa Gatoreki Archbishop Martin Kivuva oritie President William Ruto na mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga magie na gikaro gia gwetha kihonia kia morito maria mang'etheire bururi, akiuga mirurungano eno ndire na kiguni tiga guthingithia bururi kurehe hathara na hahu. Saying, and we have been saying here, let's make the about turn necessary, where all of us are seeing we are heading down the cliff. We cannot allow further destruction, and therefore we urge the political leaders and opinion shapers to tame their followers. Gukiri uguo akenya moritio mahemberie thayo na wiguano niguo kunyitanira waki-ini wa bururi. That our nation is headed in the wrong direction. It is a time for us to take our country back. We must not allow selfish interests of political leaders to destroy our homeland and push us into destitution. The current push for mass action is pushing the country into insurrection. Oho akenya moritio matigetikire gutongorio ni maundu ma mwiyendo na wateti makorio matige gucogera arumiriri ao gutumura ngui. Ngiribotera Inoro TV jitagwo Jabi Wajao. Thegio Jabi Wajao ni riboti na rimwe roreri turakuhoya kahinda kanini tu twambe tuhumuke ni turacokereria. Introducing Thabki in Kamba. If Kamba is your language of the heart, see how jealousy and betrayal tests the bonds of many, as in this story of Thabki, a beautiful, lively and intelligent girl who faces all challenges in a positive way. Ndio mwenda ndikwenda omwewa na ndikwenda kwenda na harusi eno ntakitale ni etie andu taitu twakwata andu matwendete na ngoe mwetu bwa mituki. Watch Thabki in Kamba on viewsasa.com. Asi akamba netwabikiwa. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Niukwenda buroti ogwa kajoba shago koborithia. Hostels, Go Downs, Airwave Properties Limited. Twina commercial plot shia 50 by 100 Juja Township, Waima, Thika Superhighway. Buroti ishi iriganetie na JKUAT University. Na ya frafra ya rami ya kuma Juja gothiga todo. Igareire bogoda theinie. Juja Town, nyoba itiresiaga akobori. Na yo rent nejaga. Thogora ni milioni inya ginya milioni inyanya kurigana na haria broti iri. Oka Unicity Mall first floor. Horathimo iri skrini yaku. Airwave Properties Limited. Mogoda no title. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu. Horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yoikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio. Twi haha ni undu waku. Endia itu ni mohigeire wira-ini wao, koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku, ukahuthia wira na ukahonokia mbeca. Wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi. Oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu. Tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa.
Niliacha nimu akitusumbua akipata 30% max. Nani amefunza mtoto mdogo kuibia mpaka anapata 90? Hatuko mahali ulituacha kama sikio. Tulishagundua siri. Ni tamu. Kwani unga imepika hiyo ugali imewekwa nini? Maji nimenichangamsha mwili mpaka akili. Unga wa Bingwa Premium ndio siri. Dad, tangu tuanze kupikia unga wa Bingwa Premium, mimi na bro tumekuwa mabingwa kwa njia zote. Bingwa ni tamu, siri ya mabingwa. Bingwa Premium Maize Meal kutoka Graden Millers Limited. Watengenezaji wa unga wa mahindi wa Wema na Bingwa ngano. Bingwa Premium Maize Meal, siri ya mabingwa wote. Nikafaigire na ngothi nyoroku na igukenga. Thabuni mweru wa Geisha Black wina charcoal niguo gukuhe ngothi nyoroku na ya gukenga. Ni thabuni mweru wa Geisha Black na Geisha Moringa. Aikari Amoro, mubunge wa Nyukuri Kimani KK, yaramwitira Molo constituency boda boda oye open day. Motungata hatari marehi mothondeki wa nduthi, githomo gia first aid, urigitani wa maitho na marehi ma NHIF ma mwaka mugima, ni igongona utangitigithia. Oho, ni ugakenerera nduthi iria irehuthagira hinya wa thitima. Igongona riri ni rikahumbwo riri ni minister wa ukui, Senator Kipchumba Murkomen. Ni tariki 15 mweri wa Julai. Wekinye Molo Stadium tukongwire atwarithia a boda boda hamwe nene biashara cia ukui na tugathiririe umenyereri no thunduri. Nitucemanie kuo. No nake mami wanyu ekuharaga mahire na gitumi kiega, arenda kwihinga ni undu wakwa niki? Ndirauga nie ni hikanitie, ndina mutumia, mundu ungi ndangihinga nema. I tear and take off the used Molfix pants and pull the new one up in a moment. Wrap up the used diaper and throw it away. Come on, mothers, try Molfix baby pants and be part of our happiness movement. Ngatho cia mwanya ni twacokereria o ringi tuthie na mbere na mohoro. Na riu tukorwo twicoka thutha makinya manini, riboti tukwirite ni irahariririo kuria President William Ruto ehitite kuhuthira hinya wothe wa thirikari gutigira gutire mirurungano ya tabanio ni atongoria a mung'ethaniro kiumia giukite. President munini wake Rigathi Gachagua hamwe na minister wa ugitiri maugite matiguthie na mbere kwirorera uitangi wa thakame na uthukangia wa indo o riri thirikari irerutaniria gukiria utonga wa bururi. President ahinyiririe ndakuhagurwo ni mirurungano ya kumuthingiriria agayanie thirikari. Mwangi wa Maina niwe uri na ripoti ino. Akiaria ari tauni-inĩ ya Kinamba gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru thutha wa kũrugũria barabara ya kuma tauni ya Naivasha gũthiĩ Njabi-inĩ, President William Ruto ũrĩa ũkũiyũrĩtwo nĩ marakara oigĩte ndegwĩtĩkĩria mĩrũrũngano rĩngĩ ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie ikuona wanangi wa indo o rĩrĩ thirikari ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya kũrurumũra utonga wa bũrũri. Muliona juzi walifanya maandamano Ijumaa iliyopita, ile ingine watu 7 wakakufa. Wamefanya maandamano juzi watu 8 wakakufa. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na hii maandamano? Miario ya president yukite riri gwataniro ya Azimio la Umoja yani riri gutavania mirurungano gwa thikũ 3 kĩrũmanĩrĩrio kiumia gĩũkĩte. Ni wale wanasema tuendelee na maendeleo. Ruto erumĩte kini gutire mirurungano ekahanĩka yurage kĩaga akiuga kũng'ethanĩra na atongoria a Azimio maitho kwa maitho. Hiyo wanasema Wednesday, hiyo wanasema sijui lini. Hiyo maandamano haiwezekani. Haiwezekani. President ateterithitie ndekwahurwo na mirurungano ya kumwikira heo niguo agayane thirikari akiuga ithurano kia mwaka muhetũku nĩ gĩatuithanirio rĩa kwagĩrĩire na ndangĩtĩkĩra Raila Odinga kuhumithia thirikari yake, akiuga eigĩrĩire mũtugo wa kũgiaga ma president na gũthingithia mũrutĩre wa wĩra wa thirikari. Ati wanataka kutulazimisha ati tuwagawie serikali. Mimi nataka niwaulize jameni, mnataka tena serikali ile ya handshake ya kusumbuana na ukora na ujinga? Bana. Hiyo haiwezekani.
Hii haiwezekani. Miario ya president ikidiritwo ni munini wake Rigathi Gachagua na minister wa ugitiri Professor Kithure Kindiki makiuga thirikari ni nogetio ni kumemio ni mung'ethaniro na riu thirikari ni ikinyitwo kingi. As a government we have said enough is enough. Raila Odinga hatakubaliwa tena under any arrangement again to cause violence, to create deaths, to destroy property. It will not happen. He will not be allowed to do that again. Hiyo Jumatano ambao watu wamesema wale wahuni wa Ijumaa wamesema watatoka waende wakaribu mali tena, wajaribu. Tumetayarisha. There is no freedom to riot, to loot, to destroy. Girifotera Inooro TV retore yakwa ni Mwangi wa Maina. Thegio muno Mwangi wa Maina ni riboti yo, na tugithie na mbere. Ngwataniro ya Azimio yugite kana kwambiriria kiumia twerekeire mirurungano ya kung'ethanira na thirikari iri tabanagio thiku ithatu hari o kiumia iria ni muthenya wa Jumatano, Aramithi na Jumaa. Ni kuringana na utongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja ukiuga mirurungano ino ni ya gutetia thirikari niguo ikurukie thogora wa muturire kuria mongereire mirurungano ino iri koragwo iri ya thayo. Riboti ino makiria iri na Masi Wadia wa Mureithi. Muthiyaine wa thiku ithano iria ngwataniro ya Azimio la Umoja irabianite niguo gusakaya na bamire iria irasakaya ikuo cia endwa ao aria moragirwo bindi ya mururungano wa Jumatano tariki 12. Azimio yugite ni cokereirie mirurungano na mururumo amu kwambiriria kiumia twerekeire mirurungano ino iritabanagio thiku ithatu bari kiumia. Alafu kuanzia Jumatano kutakuwa na maandamano. Alhamisi maandamano. Ijumaa maandamano. Wakenya wanaumia. Atongoria ngwataniro-ini ino makimenereria ciiko cia maobitha ma borithi cia kuratha muingi na gwikia ndogo ya gwita maithori mugite mirurungano ino igukorwo ya thayo. Sisi tunasema watu wapewe freedom yao. Thibitari-ini ya Shalom Athiriva arwaru eri marabonia nguraro cia rithathi iria marathiro bindi ya mururungano wa Jumatano. Mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka na wana Kenya Martha Karua magikinya thibitari-ini uyu kumabe ndumiriri ya kubona kwa naibenya. Ibida-ini riu thibitari-ini ya Machakos level 5 arwaru 13 wodi-ini ino marabonia nguraro cia rithathi gatagata-ini kao ari muruto wa miaka 20 akiuga arathiro thutha wa thukuru kubingo na makiro mainuke kuria abonokeire gikuo ciarera amu rithathi yari imurathe kithuri ende ikimuratha njara na ikimiuna. On my way najishtukia nimeanguka kwa ditch. Hapo kwa ditch naokotwa na one of my friends. Ananiambia your hand is bleeding from the shoulder. Nikiangalia kwa heart naambiwa the doctors were telling me ni bahati. Na mimi nilikuwa nimejifungia ndani na nilikuwa nimekaa, so kidogo nikasikia tu mgangu inatetemeka, nikaangalia nikapata imevunjika, inatoka damu, ndo nikatolewa nikapelekwa hospitali. Atongoria Martha Karua, Kalonzo Musyoka, gavana wa Vinyandeti Jeremiah Kioni, Mwangi wa Iria na atongoria angi ni mamenereirie binyamukiru uria mugite urabuthiro ni borithi bindi ya mirurungano. We insist that we believe in peaceful demonstrations. Wale waliharibu ni wale wanakuja kupiga watu risasi. Hata umati ukiwa mwingi, maandamano yetu ni ya amani. Mimi namuuliza kama rais wa Kenya, call your brothers and sister, mukae chini muongee. Ngwataniro ya Azimio yugite tiraguagua amu kuongerera thiko cia mirurungano bari kiumia metiketie ne kurete mugaruruku. Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi Wadia wa Mureithi.
goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wa bata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru edito ria mohigireire wira-ini wao makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kirio renda kugita kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita nitui ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri guothe bururi-ini na mathaa 22 tutegukũrĩhia tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital na riu twina ruhonge rweru Nyeri Town kung'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Ta imagine atire wena mbeca nini ta ciringi 200 ciringi 200 no futera ndirodi wira o mundu riu no egire na mucii wake na boma yangu wenyitire nyumba yaku umuthi ambiriria kuigithia muigana o wothe wa mbeca niguo hingie 10% deposit ya mbeca iria irabatarania kwinyitira nyumba wiyandikithie na kuhura *832# kana ucerere www.bomayangu.go.ke ucoke wikire ciringi 200 ta mbeca cia kuyandikithia na deposit yaku ya mbere ndukahetukwo oya ikinya umuthi wigire na nyumba yaku hura *832#. Boma Yangu is a government affordable housing project. Tigukuhiriria bypass Asha nikuhutia Greater Eastern Bypass Ruiru Murera Ardhi Properties Limited twina broti cia 40/60 Ruiru Murera na mugunda uyu ukomeire Greater Eastern Bypass no ake mucie kana nyumba cia ukomborithia tondu bypass ino yekirwo rami broti ici nicio cikahaica bei makiria thogora ni 1.9 million na cio title deed cie tayari no kuona broti kuriha na kuinuka na title thimu ni 0740650650 kana utucerere Ruiru Town Star House gorofa ya kana kurigania na Ruiru Bus Park. Ardhi Properties Limited, the best investment on earth is Ardhi. Honokia mbeca he indo iria uthagira o muthenya kuma Kopia mweri uyu tigirira wekira order yaku app-ini ya Kopia kana hari agent waku ririkana wagura indo gwa Kopia tugukinyagiria nginya kuri uri hatari marihi amu twina ma agent makiria ma 60,000 icagi-ini ndugetikire kuriha mbeca ingi thogora wa indo cia duka-ini no ukorwo na goro gukira wa Kopia tigirira ni waheo thogora mubashirire wa Kopia. Kopia, maisha rahisi. We mwega ritwa riakwa ni Bishop JJ Gitahi ndi haha nigetha ngumenyithie ati ona tukirigagirira muoyo kwina magai mangi guku thi maria Ngai atuigiire na nikyo ndi haha nie mwene Bishop JJ nigetha ngurehere ng'undu itari ndugurie guku mwena wa Mombasa Road Konza SGR broti citu ni cia 50/100 turakwenderia ciringi 450 ukariha deposit ya 100 na cio ingi urihe na ihinda rĩa mĩeri 6 na nĩ niĩ mwene ndirakwenderia nĩguo kumbuku broti yaku aranĩria na JJ Land Merchants Limited kuhitukira namba 0745 950 930 kana ucere wabici-inĩ citu haha Kiambu Road Ridgeways nyumba itagwo Landfield Arcade kurigania na kanitha wa Catholic. There you go. Okay, thank you. Hi there. Selena, is Grace seeing you getting so much value for your money? Well, it's important to save as much as you can. You save everywhere. Except for here. This is where you're throwing money down the drain. How? On these cleaning products. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners blow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. Uheani wa maro macio makoya utongari mundu no a object kana mundu no afige uria kubangitwo kugayanio estate iyo. Protest nayo ekikaga hidiria grant yo ne yaheanirwo no dikito confirmation ekagwo after 6 months kuma hidiria grant yaheanirwo.
Imara Lands Investments Limited ikoretwo iri miaka itatu ya uheani wa title deed kuri we Moigithia. Jumamothi mweri mirongo iri na kenda, the 29th of July, nituragwitira igongona-inĩ ria uheani wa title deed ni kuria Maxland Hotel Juja. Riu tukureheire 3% anniversary discount. Joska 499,000 Nakuru, 295,000 Nanyuki, 225,000 Matu, 200,000 Horazimo, 0717-444-333. Mara Land Investments Limited, Shamba kwa wote, title deed kwa wote. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Wagereire kunina ndogo ino yaku na land bill ihenya uria kwahotekeka. Na nĩ njũĩ nĩ egwĩka ũguo. Nyawe ndari kuga grant ni kindu kira kira uteithia kugaya utonga wa mundu uria ukuite wa family yanyu ni wetagwo grant. Hora star 334 hash ushagure lipa na Airtel Pay Bill ushoke ushagure KPLC. Muno ni guthie na mbere guikarania na ithwe na riu rugambi ruo ta mutugo rututwaraga iharo-ini. Na tukiambiriria mbitika cia mabira ya thukuru cia secondary county-ini ya Embu ni ciambiririe umuthi thukuru-ini wa anake wa Kangaru. Mathukuru matiganite marang'ethanira na kana marang'enganira mweke wa kurirukia federa ya gicigo giki. Mbitika ici na ikinya riega thutha wao kuhura imwana cia thukuru wa Ciakago na bao imwe gibugu thiini wa ngucanio yao ya mbere na thutha ucio kuhota ngucanio ingi igiri na kwigwatira tigiti wa guthaka thiini wa gikiro gia semi-finals rucio. Muthako-ini wa gonya thukuru wa Kangaru wambiriirie na miaki na kuhota timu cia Nguviu wa Coro na Kanywa Bora thiini wa ngucanio cia umuthi. Regionals ni All Saints aria mavotire kuthie East Africa turacokire camp ya 2 months May and June niguo tuke twambirie mithako yetu iria irambiririe kiumia kithiru uria twavotire gucinda na muthenya umwe twambiririe county uria twavota gucinda mithako yonthe ithatu tuthakite tigarite iri niguo tuvote kuthie regionals. Ni twavotire varia regionals kwi mistakes twekiririe cia nyingi iria cia tukostire muno. Rune cio turacokire varia ndi twambia ringi twambia aria maena mistakes twa correct niguo tuvoteru kuona kana tukuvota gukinya East Africa iria God willing ni tukuthie. Sisi kama Moya School Mbiruri tumekuwa champions wa hii county for the last 2 years and hata mwaka jana tulifika hadi regionals, tulicheza vizuri tukatolewa, lakini hii mwaka tumekuja tukiwa strong zaidi na tunaona tukicheza hivi tunaweza fika hata nationals and above. Na hau mwiroreri ni hoto ukorwo tugitirihira mohoro maitu mainoro hwaini no ni undu wa mathaa tondu andikitwo a mohoro mena mohoro mangĩ maingĩ maria matinda makihaririria kuma miena ngũrani ya bururi. Tucokeria ngatho cia mwanya ni unyitaniri waku kumuriria twambiriirie tucemanie wona cehanda thaa 3 ni njitao Kate Muthoni. Umemerekia witu na njira ya ciĩko auma wa ngari wa Macharia ni na ni njitagwo Harun Njoroge wa Maina tugie giathi gia thaa 3. Kaina ko kari mukohi gai. Kwa maundu maingĩ na ningĩbatara
hihi no ukuhigia karia gatoi nguonaga ngoro yakwa gacaca muka muno we ndungiona cũcũ aragũikia mũtego-inĩ cũcũ anyendete mũno so where his zula kiurenda wendo naguo nĩ mũritũ I don't you dare touch me akũrĩte agĩciragia mami nĩwe nyina nĩ rũgano rwa gũtuĩkania ngoro funga hii nyumba tuguthiku I don't care mapesa ithaga rĩene tũtihanagĩra narua tũtirekagĩra narua o mũthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ. Marũa ma Paulo ma kerĩ kũrĩ Timotheo mũrango wa 4 mũhari wa 7 nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega nakĩo kĩhĩtahĩtano gĩakwa-rĩ nĩ nginyĩte gĩturi gĩakĩo naguo ũrutani ũrĩa wa wĩtĩkio-rĩ nĩ ndũire ndĩũmenyereire ngũnyĩte ũgeni rĩu twamũkĩre imenyithia